LG water purifier ti hian stainless steel tank kan manawangin re tak tui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui e thiang himbik mineral booster samanawangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin kren omlawa po tui man tu an khol hnem ani machine cleaning technology an man telawangin kuta manual ati fai ngai belawa an manin identify thei ani heng kan bung ra te hi EMI mangin ol sam takin apung om navin ilathi ni chachang gutan number kan on tarla na ti hian zofia the rin kan ni e clear tu le ngai thla tu zong te in zawa in chibai kan buk chewa tun tuma video kan an sop chua hi atop thlenga ngun takalo ngai thluan turin clear tu zong te kan an som chewani kan fia thawangin India rama chuan BJP party in netakin Sorkar na an siam mek ania BJP Sorkar na hi anget hle ni in alanga ama ero chu central hian BJP party ngetaka in bun chho mek a hi vuak thein aom chho mek kat mai BJP Sorkar na hi angetin in thlan local zel tura po BJP bok an Sorkar le mayanga tia ngai dan lo siam te po kan ominarin oma heti lai mek hian central lama chuan politics a in soi nghing luai maya chu kan clear ho don ani central politics soi nghing tu Rahul Gandhi chet velna kan lo ngai thla in kan lo clear photo in rin oma a friendly maya kun na thok tu tele nan wai nung thok tele min wai nung zok te ban phakin akhosa in achenga ai du zong te akhosak dan te mi in mak kan tia min huai nung zok middle class ten an ngai na ema indiaram politics a thu a soi mek ani tuna hian pu Rahul Gandhi ana BJP Sorkar na hnuaya thilten om tak mai in phum ru aron hai chua dan video mu nom tak mai kan clear ho dona atop thlenga lo clear tluan turin kanan som chu ani e Guru Nanak ji sharang chunga voin ni hi tran ka du ani thudik keng ko tu India kongdik ko mu tu kha tun thlang min chok phurang thin tu kei herama mi pui sang tam tak le khovela mi pui sang tam tak te min chok phurang thin tu ni tu na heta ka thu soi tur hi za thudikani in muang hian thumal h file ti kan neya he thil state pumpui engtiang chia ruk bo nge ni ti tarlan nani madapura kan bi chian khan kan ring hlel to a alan kan bi chian po khan constituency khata chian ilovin state level le national level a po khlengani ti kan ring helani Haryana hian kan candidate ten hena tangin complain kan dong na sa hle a thil diklo le thil chiang lo om ti hi an ngai dan te chu ain kokal nuaya he thili Madhya Pradesh Chhattisgarh le Maharashtra te kan lo tong to ni amai ro chu Haryana bi khi han thlur bingila kan ti a ti chon chip chiar takin ang thil nge khleng ti chu kan en fia ta a in shiat vek angin pool zong a khan congress in ne na chan vek rin ani a screen hi exit pool kan nei te ni a top exit pool panga te soidan chuanin congress hian ma hruaya 58, 54 le 62 10 Thren khatin BJP te chu 28 te 2010 lo pe ve boka thil chiang takero chu ne na lian tham takani kantana thilmak min thong em tu ni ta chu Haryana in khanna lo om to zong zonga hian
avoi khat na tan postal vote hi actual voting nen adang lamani dan pa nga ya chuan postal vote te le actual vote te hi ain mil kang pui thin hetain congress te chuan 73 vote 73 seat postal ballot an hmu a BJP ro in 17 an hmu he thili haryana hen la thleng ngai lo ti chuan a tha e a chungril taka ilu chil tiang kan ti ta a tu na ka thil hmu tur chau hi ka hmu masak ber tum chuan oi har sa ka ti ni ka thil hmu chu koi theilo zo ka ni kan tim te hna chuan check non le vek ro source khat chaw atang ni lovin voi tam tak source rang rang atangin en non char char ro ka ti a ti chuan voi nein hmu hi kan hmalak na ra chu ni tu na ka thu soi te hi za zaina dik zia chu data mangin kan ron fin fi don ani tu na ka du chu india rama thalai te Gen Z te hian fia takin shia ulati hi ni a chan cho hi in future ani wangani tuna thil thleng hi in chan polan lak sak chawani ruk sakin ni a in future hi ti chiat sakin ni chu wang chon ngun takin in ngai kha ka in en hi poimo hle ni voi duelo kalo sei tongin tuna he stage ka thu soi hi ka ngai serious tak zeta election na commission te po zona zotin ka chhuwa chhal hiala India Democratic kalphung te po ka chhal hiala ni chu wang chon he thil hi za fin fiana ne na ka ti ni until tum chiang taka kan hriat chu congress in ne tak maya chakna chu chiat na chantir hi ani mana tanga kalo soi tong khan Bharatiya party te hian hleinei sarkar siaman tumani ruwa man na engkim kan nei ve kalom lo lungai su khongai nen chiang ula annui mel hi ruam han na ti thu soi chu khongai han en chiang te u Haryana chief minister hian ruam han na ti hi enga soi na nge niang hei election zone ni nuwa khlengani mi zong zongin congress in ne so takin in khanna ahu yan ti lain le indicator te pon congress party an chakdon an ti a exit poll te pon chu an rin dan vekani lain anni hian in ring tok takin nui vur chungin BJP chu an ruam man na ron lang chuak mei tur anei thu soi ani han play le lokte mana tanga kalo soi tong khan Bharatiya party te hian hleinei sarkar siaman tumani ruam man na engkim kan nei vekalom lo lungai su zona kan zo tang cheu heng zong zong hi thil landan ani chungpon result ber chu congress chuan Haryana election chu sing ni sang ni in a hne lo ta ni ain nei thar zia chu ka shil non du cheu ta hian si ria to ma heng sit te hi ibel khomani chuan sing ni sang ni sit te chu anni nen hina kanin khauna chu ni state pumpuya congress le BJP vote in khauna chu pakhat point som pariat lakani ole tuna chuan afin fiana lamai kalang henu hi tunge ni kumingzat nge ni khoilam state atanga local nge ni enge ming ring thei na mam khoilam mi nge ni ring ro han ring chin teu khoilam mi nge nin rin Goa Maharashtra North Haryana in chiang mo Haryana mi ni lo ti chin chiang mo ole ma se voi som ni pani lai Haryana hian vote kha kani Haryana but sang hun soma vote kha kani chuan ming sang anei bok
Seema, Sweetie, Saraswati, Rasmi, Vimla. Hei hi enge ngai nom na chan le engwange hetia karon tarlan chan. Bek le lokang khongain. Hetia karon tarlan chan chu. He thili boot som la ya khen wanga ni. Chumi omzia chu. Hei hi centralized operation ani wanga ni. Tui mo chuan hem he chia hi. Electoral lisa. Boot level mei ani lovin. Chung lampang thu nei nen an thu na ni. Anan le. Mahadeva pura makhengang chi khan. Atop nan han ring chin teu. Ring dikinam chuan loman ka peng cheu. Han ring teu. Brazil mi ani. Brazilian model ani. Hei hi stock photograph ani. Ani hi Haryana no ai somni panga. Hetiang rikota ho zinga pakhatani. Centralized operation ani zia proof tu ni. Kan muang cheu, kiki scan teu. Katiang hian. In scan chuan. Hei hi lawin hong. Hei hi official page ani. Ole. Ani hi. Heti ang mi nu somni pangate zinga mishing pakhat ve me ani. Zona pakhat Brazilian nu hian. Haryana electoral lisa hin ngeronti. Makin fati email tave. Engkil nge kleng hi. Achui dana omalom. Chana omani. Haryana no somni panga vote. Rukbodan category pangate. Duplicate voter. No nga sing ni sangkhat. Invalid address. Singkwa sangthum. Bulk voters no som pakwa. Hilai mun pani kan dawl khin muang chu misuse of form 6 le 7. Achan chu. EC te hian kan access min phal sak to lawani. Mahadev pura form 6 kan access nu tang khan. Ti to pani tani. Chu wang chon dalu bel le pe chu omzat te chu kan shil thei talo chawani. Kan chu danai ro chuan Mahadeva puram bi ka hi chuan. Misuse of form 6 hi 30% velani. Ti chon kan chu dana chuan anni pani hian noi sari emo. Noi somvel chon an bel cha kan bei sei ani. Amai ro chu hi kan discuss lowang. Achan chu fin fian nget tak kan nei lo wangin. Ma se chiang taka in sha ture ro chu. Noi somni panga te hi chiang tak maya lemani ti kan fin fian hi ni. Anni hi nom lo shim nge. Milem siam chop nge nia. 2 point vote an thak theina na siam an ni zok. Enge Haryana big picture chu. Nitang big picture chu. Kor neutral voters. Noi somni panga vote rukbo. Chuai po chon an tamang ma se kan fin fiat heiza chu noi somni panga. Chumiom zia chu Haryana voters pariat zinga pakhat zel chu lemon ni. Chu 12.5% ni. Chu ti chung chuan Congress party te chu sing ni sang ni nan la chak lawani. Hi antirna pakhat. Khalak lem. Khalak pakhat. Assembly pakhata. Vote za. He mei chena du ni phot chuan. Voi za Haryana hian. Vote khak thayani. Ole izum thayengem. Ngai le lowe. Ngatinge. Voi za vote khak chu. Phal sakani. Ngatinge he khalak en record za nei. Mun all an siam thei nana ni. 2 point na vote an ron khak thei nana mun all siam nana ni. Ti chuan BJP mi le sa ten chet an lak thei nan.
Interstate dang atang ten local in vote an ron khak thei nan te heng zong zong im hun olan siam thei nana ti vekani chu chu rin hel turom mi lovin in ma hian ka fin fi don ani Mr Gandhi thu soya khan rin hel na pakhat ma ka nei lo tin heru mi in chua san vek don ani mi panin ron chho thengem engmo zo chau ka duni journalist pani moi du local ru local ro hey hi Haryana polling list ania Haryana standard polling list local ro hey hi Haryana vankang polling list ania thil diklo awmi ni thriem thil makmui nem nia han zoom de ula ai het tang hina fi alutuk ming sang mo khoi nge ming sang chu a thalutuk a thae kalma de ro danvinder singh kumsum sari pathum no pangkhala ka ni de hei en tu ta hian diklowi muem hanen te ta khen diklowi muem Vikram Singh Paming Ran Singh he Vikram Singh hi mei siang mi pa ni chu Rahul ji mei chia nia a kumpo kumsom thum pali intia ma se khala gai chung kumsom ruk tanga som sari velani mel mun ko mu tu romo mun ko mun ko laya hantilan belzel tu hei hi nge thum li nga ruk sari riat ko aron lan belle mo maron lan belle Randip Singh angin kumsom riat mo ni kumsom riat sampur Singh angin a omzia chu khala ki nang si ni na sangin minga danga kumadanga address dang boka a dang lam renga ni mo hanen zel te aron lang le ni mo khi lo lang le aron lang le ni mo oron lang le khi lo lang le lokin hey Gurmeet Singh mi pano pang khalak kumsom ko pathum ma se kum thum mi velani hey Haryana polling list dik takani hi hela interesting berchu hanti zelte tizelro mi changai kha lo lang zel mi changai zel lo lang mo aron lang alang non zel kumza pali mo ni to ai kha chu house number alom house number ma se kumsom sari panga anti po hi ani thelo ole hanti khate hengawi house number zapali zapathum zapali vekan cheng ani hi tikhazelte hi English nge ni kan zotang chu eng level list nge Haryana level list nge assembly level list hi polling booth panhi list ani hi polling booth panhia voice ani somni pathum alangani adu zat vote khak thai ani election commission hian voting zat nge ani hian khak ti hi data nei vek we have a sense of it election commission hian kalome election commission hian min shrilangai he mei chia a ming kan shiat lo a kumpo kan shiat lo a mai ro chu but panhia voice an hi somni pathum a chuang lang ti kan shiat thi min shrilangai lok sabha election a khan but pakhata voice an hi somni pathum a chuanga ti chuan but panhia thanan tikluta ni hei wang hin election commission hian CCTV footage te hi ti chiat tak ni a chan chu voi tam tak mi pakhatin vote khak theina hun tha nei wangani sima angin vote khak theya adu angin vote khak theya tin ni he entir nei pakhat chiani lo hei entir na cheberani he tiang entir na hi Haryana hian sang tam fen omani vote zani vote somnga vote za somnga tu te poinan va vote top thayani hi engwanga tingen ni a chan chum hun ol siaman du ni he thilian tingei ni ti engin nge ti chiang
CCTV record an ti chiani he but CCTV record hi dilin he but record hi nei la chuan he but a hian nge thleng ti hi 100% in kan thredon ani he ta po hian ai nang chia khalak lem khalak blur an ti dan hin zul chia ming simple tak han zoom te Mamta Durga Sangeeta Manju Khalak fialo bok tu manan ni hian shelo tu po lo kalin Durga kania ti nan ron khak top thei zoom out khongain an ni hi but sang an chuang bek le lok but sang a chuang ani hi but number 20 alanga ani hi but number somni alanga but somni pasaria lang le a but number somni pali but number za paruk om zia chu but level atanga thil ti ni lo but level chunglama tang de thil ti ni helam panga po hian nang chia he hi an system le method chu ni duplicate lampang hi soi ho teng u duplicate khalak kan nei a khalak zan hi somni pathum but khata kan nei ani khalak in ang vek za chuang lai assembly a kan nei boka khalak in ang an ronin lan non char mei boka hepa hi but zali somthum pakhata kan mu a but zanga pariat na voice som pali vota khaka but zali somthum pakhata vota khak boka amang chia rudra bisek jen kan nei boka but number za somthuma avota but number za somthum pakhata vot tel boka au naw pa na vot tel ve boka avain vot som pariat an nei Election Commission hian duplicate second khat leka po nuai bo thei ati tur zong chu khongain khalak in ang hi identify ro ti zong hi ni chumi tan chon AI po ngai lo kan khalak mu chu te kan shangal vekang an soi tur zong chu mingin ang address in ang identify ro ti zong hi a zoder minute ni sungin an ti mi lo enge chan BJP te hian chan pui ni hei hi ngai number lai chu ni hei hian BJP ti ni zia chiang takena finfia hei hi duplicate hawani heng hi Haryana fake entry hawani in muang hian heng hi Excel sheet khalak lem te fek an ni avai hian anni hi nga tinge EC te hian duplicate and remove lo a chan chon remove fei chuan election fair ta ka thleng dona khalak pakhat lekemo entry diglo pakhat po omti an puan vei chuan election fair ta ka thleng don chuwang chuan EC hian fair election hi du lo wani chuan hei hi BJP thil ti chiang tak mai fin fi anani hi BJP sang chuang BJP voters BJP leader te chuan Uttar Pradesh le Haryana a vote an kha kani Mr. Dalchan kha hanzum te khongain ani hi Mr. Dalchan BJP Sarpanch Minister Lakshmi Narayan nenan thudun lai ani hei hi UP a voter ID ni a chuan hi Haryana a voter ID ve thungani min ang afapa han bek le lok te khongain hei afapa ni Yasvir ani poi Haryana local ve ni UP a po hina tel ve a BJP tan UP a vote khaka Haryana po BJP tan khak bokani hei lo chin chira u kan thre sual lo ania engting ngai kan thriat chua achan chu pa mingi ta Pritam Singh ania pakhatai ro pa ming chu khak dang lam thutin Balakrishna nani ta deya afapa hi chuan anti solang hi ti sol velovin apa mingi khak dang lama apa mingi chun twist theita a ma se fa pamhinga hi chuan anti sol palta ni ti chuan BJP leader UP le Haryana vote khak kan nei ta ni hei hi fin fian ngel nget takatan real karon tar langani mi sang tam tak UP le Haryana vote khak ko phian omani anni ho hi BJP te ne na inthurwal ve kan ni
adang pakhat le Mr. Pralat BJP Sarpanch Mathura District ami UPR on kal heta assembly hena lang ve ni mi nang chia apam hing po hi ai nang chia totoram palat heta hen Lakshmi Narayan atupanen ding du na ni an panhi se hi ni lawnia mi sang tam takanom mi tam takan khang chuaka ti chon hun than nei ta a chan chu BJP in thopui wangin UP vote theina hun than nei a Haryana vote khak theina hun than nei boka Madhapura an khak theya Varanasi an khak thei boka BJP te chuan chu du khan na chuan nei ni chu henge hi ni khapa khan ruam han na kan nei lo ti chu hei hian ngai khata u rin hlel tu reng maum lo na sa takin constituency hi kan tipungang kan chak nge yang chumi tan chuan Jammu and Kashmir mi puite in ham hnoi tir ngai don po ni se kan chak don ring hlel tur om lo a soi ngei chu a hravekani chuan kan fin fia ngei bok hriat thiam lo nem hei hi an te u Election Commission chuan House number 0 ho chu homeless ho ta na ni ti a ante kan homework hi kan ron ti vek heta hian thu dik kan soya he pa thil soi zong zong hi kan check vek ole a thil soi zong zong te hi check le vek kan ti ni chen na in tur nei ve lo te nang ni chu in van nei ni mi tam tak khian an nei lo wasin ente u atu te ma khian an oilo ma se ming chu data khian om ve tho ni ente u Sardar ji ki chon to ta soi ti chiang ani chena mun cheng tinge kan pe kang chena mun kan pek thin te chu zana mut mu tu na na apan thin mun ming chu ni a chang le lampos noya te kong sira emo le noya lampos sira poni se le noya lampos sira poni se House number 0 hi omjanei takin kan thli khai veka ti chuan ole tha e I zong chu kang heng house number 0 te hi kholai an cheng tak takem homeless ani tak takem kan ti ta hele hi house number 0 ni hi house number 0 ni hi Mr. Narendra chuan hetiang ang example hi za chuang kan nei ani Mr. Narendra chu hei na hina chenga ma se house number ro chu 0 ni Mr. Narendra zon chuak kan tumta ka chuan engwanga house number 0 tinge an ni kan thra chuak ta ni ama chu kan hu zolo a chan chu ma hmutura kan mitir te tan chon hu ngai na om lo ni ama hi physically kan identify thaya thingkanga kan hu ngei boka a chen na mun kan zon chu boka wangin hei kan khen thei phani house number 0 ni na chan tu man an identify thei to lo nan le voda khak zo nuwa abo wang thei nan ani zon mu ni thei to lo nan angai te bokin pa hi mi za chuang example kan nei tanga pakhat ani kan check non veka Chief Election Commission hian India mi puite walau takin do ta shelani he thil hi voter selen address fin fi har satna turata na ruwa man nani thil ti sola ni lawa homeless miten na in kai noi thilani heklo kan mu ti rang choli si hanenula an mela te le in thuam dana te khan homeless an ni lawani adang le pakhat BJP leader house number za somnga voter somruk paruk te chu hei nai nan cheng ani mi somruk paruk chu hei nai nan cheng lo BJP pa adikani tro BJP Vice Chairman Zila Paris Palwa hian a ina an chenga ti wangin voter somruk paruk nei phal sakani an ni chu thenghilang house number zan hi somruk panga hian kalteang in pakhata voter zanga omna an ni chu muturin kan vakala kan hu zolo anom lo reng reng khonge nom kan shelo enga tinge
eng ti kong zong main kan check thailo he mi te hi anom rengem omloem khongen vota an vote lawa eng ti ngen vote ti le dang no no te adang pakhat le house number sang kha sikwa le pali khin tero te khian za le priat voters nei en fia turin mi kan tir le a tu ma chu tiang mi cheng anom lo dan a omani dan kan nei in pakhata mi som ai tam cheng an omani chuan ground verification nei turania chu chu easy dan ani heta hian ground verification tin elem ni mi za pariat lai an chenga mu tur lanom silo he BJP leader in ground verification an kalpuyem voter somruk poruk an chenga tia chenga nom silowa helai voter zang omna hmuna te hian an tiem tilo nilo se li sa te hian an omnang atira kalau soi tong khan form access thailo kan nei ka ti kha amai ro chu mi puite ai ro kan access ve thei thungani mi nuai thum singa te chu voter li satanga delete an lo ni ni anni hi tu tengen ni ti chu kan zong chuak ani hanring chin tau atam zo ka te chu kan voter stand ni ta hin an pirna than khat chu ome kamin chu anjali tia kani a ka pasal min chu amikani ki rai vidan sabha malik bu court sing kani a look sabha election na khan vote ka khaka ma se video sabha election na vote khak tu la ka kal chu vote ka nei lo an no ti a ti chuan ka apply non le nu a chuan jun kha top lama voter card kan hu le ni ke hi gam malik pura cheng kani a kan una hin kan vote an lo pe ringat meya an mingte chu anuch rahul le anupuite saksi le sonia te anni vidya sabha khan an vote hi paisa kan ni kaming chu Saddam Hussein ani a Malikpur khuwa cheng kani a Lok Sabha election sangni somni pali khan vote ka khaka sangni somni panga khan kan vote te churuk sak kani ta ni Saddam Hussein ni in kan pui ming chu Yasmin ani a kan panhia vote chu ruk bo sak kan ni kaming chu Sanop Sri Lakhiram ani a Manipur khuwa kani a halke a ka cheng ani kan chung queen MP a khachuan kan vote akim veka ma se Vidhan Sabha khachuan kan vote an lo pe de ani bitum vekan ni anni pali hi karon so a hetiang hi mitam tak kan nei ani ruaman na kha pa na sei chu hei hi ni Brazilian model mun ol siama aming manga tupon votan khak theinan BJP leader tele BJP mi le sate Uttar Pradesh le Haryana andu du dana vote an khak theite khalak fialote voter delete tak tele house number 0 te enge big picture chunita big picture chu sing ni sang ni vote kha margin ani a noi som ni panga chu he thil hi ani ti chuan in thethia mang chu Haryana khan election omlo Haryana khan ruk na akhengani he ruk na hian tunge mo phurtu chu achiang hle ni anni hian Haryana election chu Congress te chu kan chaklo nge nan ruaman na chiang taka siamin BJP te chun thopui ani election commission te chu prime minister le Home Minister tenen in Thurualin Heram Democratic Foundation te chu anti bor bangani helai presentation kan nei ate hian za proof tel lo sei chua pakhat ma om lawani helai muna data kan mu zong te hi election commission atang vekani a an record atang te an voters list atang te ni kan en non veka ngun taka voi tam tak kan cross check nuwa India democracy dik tak chu kan ron tar lang chawani cái ni chuan hei system tharani to te hi kan mu fia to khop mai he thili khoi state a po man thei tura siam chuani chuan Haryana election a po hian manan ni le don ani ti ka chiang ani Haryana po record ngai kan mu tir chawanga hetiang thil ngai bok hi thleng le don ani
Haryana Bihar azok nang ni chu ning tin nge voter lisa khan ama tangin thil dik lo chu in mu lo in tinge yang achan chu voter lisi last minute chia kan mu thin chu wang chuan he thili chu danang thapa prime minister BJP tele election commission tena cons constitution ti chimit nan le India democracy ti chimit nan an siam chuani ole Bihar tang hian example kan neya hei hi kho pakhata tang chawani voter se chu payan lo ni anni chu heta hian biak thei turin kan somani anmani lawin mel shia tir vesela han soi ta che ke hi Jammu district atang kan ni a Dharampur khwami kan ni a Islam Nagar block kan ni a Sorkar ina kan laka thilti om po ni lawani kan chung ko hian voter list atangin kan hming an pe ani September a chanchin kan hriat khan document te kan in la khoma chumi khan hi nu chuan document chu kan la khom le a kan khomi te hena kan pelut le a kan khuwa boipui tu te bula te po chuan kan mingala ron tel lo thu te po ka soya anni chuan ti thean nei lo thuin min chang ani kan veng mi ka ko pui ra vi po hi om ve a min muang hian rual ban lo ka ni a manin ka kal thei lova anni chuan ka om lo wangin ka ming chu an pe ni nan soya du duwa kal thei ka ni lowa thok chuak thei din hmuna po ka ding lo zia chu in mu vekanga in khuwa chuan mieng zat nge vote an peisak kan khuwa hian ole kalome Ravi Kumar Yadav Bihar Jammu Jila Dharampur mi kania sarkan khuwa voter list atang hian mi za somriat pasari borvel chu an bonin kan hria mi za somriat pasarin peyamo sar new voter anom boka mi za som nga vel chuangte chu an lo bel lu lo boka chung ho nen chuan an vain zathum le ti vel an niang chuan hei hi Bihar ni na dik tak chu ni hei hi chu tirte mei chawani data zo huna he tiang chi hian representation hi kan nei sak theile nge yang chau ti hi ka chiang ani rin hel neng ma kan nei lo soidu dang tela nem sar he tiang hi kan kho hian thleng non to lo se ti hi ka soidu ni keng hnai deuh ro ka ming po hi voter list atangin an pe ani kan hne na chuan in minga in pe to a adale thei to lo min ti ani in ming chu da thei to lo mo ole hei hi India democracy state chu ni e kalome Thank you. धन्यवाद makin tini tro am makani tro ma se thu dik chu ni Brazilian model hi Bihar voter list a chuanga Haryana Haryana control control na sakhopang akhongai thak om khop mai hei hi thu dik chu ni zona te name kan press conference nung bera khan min zotani engthil nge kan tiang democratic structure hian na thok lo ta se engtin ngei tiang in ti ni tro kan thil ti chu India mi puiten hena chiang taka thil khleng mek te mu fia tir hi ni India mi puite hi kan shil shia ni prime minister le home minister te hi danang taka sarkar an nilo Haryana chief minister hi
Dananga Sorkar ani heklo. Ru Sorkar ani Maharashtra Sorkar ne nai nangchia. Enge kan thu cha du chu ni ta. Kan thu cha du chu hei hi ni. India jan zi tele. Thalai te hian democracy din tharle tur hian chakna in nei ani. Thudik manga tharum thosi lovin ralmuang taksi in democratic Indian duzia tilang ran chungin. Democratic India tana beizelin le. Heng ruk na thil zong le. Kans constitution le democracy ti simitum dulo na lan tir zelin.